amadlozi akumele akhonzwe. Asiwakhonza amadlozi Mtungwa. Siyawazisa amadlozi umuntu esimkhonza umveli inqangi. Uma uhlaba indaba yami lapho nje shena ukuthi nazi inkomo zizakwashenge inonile lapha. Yebo. Usuyasuka uzothi ugeza ikhehla edala uligeza likuphi shena. Indaba yami lapho ngoba kuthiwa uyagezwa kuhlatshwe inkomo kuhlatshwe inkomo kwenziwayo kuthiwa kuyagezwa nigeza abani ade ekuphi ngasiphi isikhathi ubekade etheni ezegezwe nje. Sigeza umkhulu wethu odlule emhlabeni simthinta uthuli lwasemhlabeni simngenisa othulini luba bamkhulu ngoba kasekho kuthina. Ingakho sihlaba lenkomo siyamgeza ukuthi makangene kuphi emndenini makamukele ubani umndeni. Into engimele engimangakazayo engiqedeni ukuthi abantu abangasekho ukuthi bathi bayabageza kodwa akuhle bona kudla laba abantu bayageza umgeza kanjani umuntu enjani engekho. Yibo futhi ababadlayo lokutshwala yibo abathi ngamabhiya agcwele imizi badla kodwa kuthiwa begeza umkhulu ubegeze kuphi umkhulu.